Da li imaš nekog nastavnika ili nastavnicu u školi te ostaje sjećanje? Pa da, ima. To je bio profesor iz matematike u srednjoj školi. Čisto jer je bio onako malo stroži i doveo nas rektor. Ok, hvala. Pamtim. S kojim predmeta? Matematika. Imam svakako. Što ste predavali? Taj nastavnik je konkretno predavao srpski jezik. Savo Božić, sjećam se i sada. Pa mislim da je čak uticao na to da se ja opredijelim, pa sam također završio pedagošku akademiju, odsjek srpski jezik i jugoslavensku književnost. Tako da uvijek se sjećam njegovih časova, njegovih predavanja i svega onoga kako je tekao čas. Ti su mi časovi bili najzanimljiviji u karijeri. Hvala, prijatno. Živjeli? Da, iz srednje škole moja nastavnica matematike Đumišićka. Nastavnika srpskog jezika u srednjoj školi, Žarka Mačkića. Da, imam. To je bio jedan stari nastavnik koji je bio starog kova, bio je u osnovnoj školi. Moj predavao je istoriju i radio je po starom sistemu učenja koji je bio jako efektivan za razliku od nekog današnjeg. Pamtim. Koji predmet? Pa iz srednje škole to je profesor srpskog jezika. Da li imate nekog nastavnika ili nastavnicu iz škole da vam ostaje sjećanje? Ostali su svi, ne sad znam pitam po čemu. Koji profesor ili profesorica pamtite iz vašeg školovanja? Milka Mandić. A što je predavala? Profesorica muzičkog u gimnaziji, dalje radi. Da. Što ste predavali? Prava, Ruben prava. Podsjeća me, bila je smiješna, zanimljiva sam. To je na fakultetu, od srednjoj školi je bila jedna, nije bio čovjek, ja je matematiku predavao. On mi je smiješan zašto mi je ostao u sjećanju kad je se pisao zadatak, kad mi je nestalo odgovora, nestalo mu tabli, pa je on krenuo po zidu pisati. Svodio račun. Tako da me tada snako što sam sad napadao. I kod Kadijevića su bilo lijepo predavanje. On imao fino onako priču i duše, ja sam znao i zaspat pošto je bilo prvo izutra, ali nema veze. I zanimljivo je bilo, baš. Pamtim iz srednje škole, iz srpskog jezika, razrednicu Branku Šindić, Ančić. Nada Malešević. Pamtim profesora genetike koji je onako uvijek s nama komunikativan i voli da se druži s nama i van nastave i samim tim stiče već u nekako naš drugarski stav prema njemu. Iz osnovne škole. Pamtim. Koji predmet? Istorija. Da. Profesorstvo srpskog jezika Termen Božena se zove. Da li pamtite nekog nastavnika ili nastavnicu Familjenu? Koji predmet? Pa biologija. Pa pamtim, većinu pamtim po dobrom sjećanju. Počeo sam sa veoma malo profesora, imao negativne ishode. A vi? Isto, kao drugar, pamtim, više njih. Jezika profesor Čović. A razlog je što mi je ostao sjećanje je taj što smo morali puno da čitamo, što je poslije bilo jako korisno. U mojem sjećanju ostao je profesor Ajduković i profesor Damjanović iz Beograda. A što ste predavali? Je predavao matematiku, a drugi telekomunikacije. Naravno da se sjećam mnogih profesora i nastavnika i učitelja u naše doba. Imao sam učiteljicu Blanku Mičević i tad sam dobio prvi put 3 puta podučeno zbog jednog pridjeva. Kako je baka Spasenija prešla preko rijeke do Partizana. Znači prešla, ja sam napisao polako. Znači u to doba osnovne škole su nam uvijek razvijali jednu vrstu emocija i originalnosti. Poslije se to nastavilo kroz gimnaziju, zahvaljujući razredniku Tihomiru Levajcu, zatim Risojeviću, Cincoviću, Vasiću kao velikim matematičarima, Selecovki kao fizičaru i to tako